Abakunzi ba Buhoka Ukire TV rero turagarutse kugira ngo tubagezeho amakuru adasanzwe atugezeho natwe tukavuga tuti nyamuneka reka ibi bintu duhite tubibagezaho uburyo bwihuse cyane. Ni amakuru agezweho rero arebana n'umutekano, politiki na diplomasi tugiye kugenda tubagezaho. Imirwano ikomeje guca ibintu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya za Kaziba kugeza indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 nyamuneka zongeye kurasa bikomeye kuri defense za M23, zongeye kurasa bikomeye mu bice bituwe n'abaturage. Ubu tuvugana ibice bya Kaziba bikaba byamaze kwibasirwa mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ngira ngo namwe mu makuru tugiye kuba twinjiramo tuva imuzingo, ariko mbere yo kugira ngo amakuru tuyinjiremo turaza kubanza gusuza abantu badukurikira by'ubwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, by'umwihariko badukurikira bari hirya no hino ku isi. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Byinshi cyane rero tugiye kuba tubagezaho, ni benshi cyane badukurikira kuko no ku mugabane w'Uburayi bariyo cyane, bari mu ntara gatandatu diaspora, bari mu Bubiligi, mu Bufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tubagezaho amakuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Twirukatse cyane rero siri butinde, reka duhite turinjira mu cyitwa zimwe mu cyitwa ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho tuva imuzingo. Turaza kubabwira ko indege z'intambara by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'u Burundi zimaze gutera ibisasu biremereye ahitwa Kaziba. Ibitero nyamuneka byamaze kuba bihagarika imitima ya benshi, bikaba ari ibitero bimaze no gupfiramo abatari bake. Turaza kubabwira ko kandi imirwano yitambitse ibisasu by'ingabo za M23 yitambitse ibisasu by'ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo mu kirere, aho baje gukoresha ibisasu bimwe n'ibindi. Nyamuneka ibi bisasu bajya babitera abahungu nabo bakaza kuba babimira. Turaza kubabwira yuko kandi na nyamuneka amahoro adashobora kuboneka mu gihe FDLR ikiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba byatangajwe na Ronald Kitundi. Uyu yamaze kuba rwose abishyira ahagaragara avuga ko ibi bidashoboka. Ni mu gihe kandi nyamuneka ibintu byakomeje kugenda biba bibi cyane, kuko urugamba nanone ukomeje gufata indi ntera mu kibaya cya Rusizi, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba abivuga muri rusange. Namwe mu makuru rero tugiye kuba tubagezaho mu buryo bwihuse cyane mu minota mike cyane. Gusa mbere yo kugira ngo dukomeze, reka by'umwihariko mbibutse ko turi kumwe na muganga gakondo uvura indwara zose z'amoko agiye atandukanye. Akaba ari muganga gakondo uvura amarozi, akavura ibitegano, akavura by'umwihariko abashakanye kugira ngo ingo zubake neza, atanga imiti ubwo ku bashakanye, avura byinshi cyane bigiye bitandukanye. mu mugane rero by'umwihariko kugira ngo abiteho, kuko rwose iyo ukimugeraho cyangwa se ukimubwira ibibazo byawe, menya ngo uba wakize kuko agukoraho rekaka. Nimero yiwe rero ni uguteranya 243 iyo nimero rero iyo yanditse ukamwandikira, rwose menya ngo indwara zawe ukizimubwira wamaze kuba ukira. Avuga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye tugiye kubivuga bagakira bugacya muri rusange. Reka duhita duhera rero kuri bitero by'indege by'umwihariko za FARDC n'iz'abarundi zaramutse zigaba ahitwa za Kaziba. Ni indege rero zakamejeje. Amakuru yizewe rero agera ku gitangazamakuru cyacu aremeza ko tariki ya 4 uyu munsi z'ukwa 12 by'umwihariko indege rwose z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'iz'u Burundi zateye ibisasu mu bice by'ahitwa Kaziba muri teritwari ya Warungo, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero aturuka mu baturage batangaje by'umwihariko iby'izi ndege zarashe zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 avuga yuko ibitero byagabwe mu duce dutandukanye tugera kuri 2 muri quartier
Wihere ndetse na karitsiye Mucinga. Muri karitsiye Mucinga rero ikaba ari bimwe mu bice by'umwihariko byaturikiyemo ibisasu byinshi cyane bigasenya n'igice kinini cy'inyubako zigiye zitandukanye, ibintu byamaze guteza impagara rero n'ubwoba bwinshi ku baturage bari muri ibi bice. Umwe mu baturage rero batuye mu gace ka Gacinga yagize ati ibisasu byatejeje by'umwihariko byatewe na za ndege byasenye ibitaro bya Mucinga bikomeye, nta mirwano kandi yahaberaga, abaturage nibo baguye mu kaga by'umwihariko muri rusange. Izi ndege rero zagaragaye mu kirere cya Kaziba mu masaha ya mu gitondo nyuma y'uko kuwa kabiri tariki 2 z'ukwa 12 ibindi bisasu byari byatewe byegereye ntago byahitanye ibikorwa remezo n'imitungo y'abaturage. Ababishinzwe rero kurengera ibikorwa by'uburenganzira bwa muntu barasaba iperereza ryihuse ku byabaye, bakanasaba ko ibitero nk'ibi byahagarara kuko biri guhitana ubuzima bw'abasivile b'inzirakarengane kandi bakangiza serivisi z'ingenzi nk'ubuvuzi. Ibitero rero byaje mu gihe imirwano ikomeje hagati ya AFC M23 n'ingabo za leta ya Kinshasa ifatanya n'ingabo za leta y'u Burundi FDL na Wazalendo ikomeje gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano nubwo yabaye rero, nyamuneka munyemere mbabwiye yuko M23 yo yongeye gukora amateka, aho yari irimo imira ibisasu by'umwihariko byarimo biterwa n'ingabo za leta ya Kongo. Nyamuneka bikaba ari ibisasu navuga ko byamaze kuba bifata indi ntera. Ni ibisasu rero by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara muri ibi bice, bikaba ari ibisasu navuga ko nyamuneka bikomeje kugenda rwose biteza akaduruvano. Kuvuga ngo rero imirwano ikaze yongeye kubura mu misozi ya Munanira hafi ya Ruvungi Rubarika muri teritwari ya Uvira, aho hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye ntizoroheje. Amakuru aturuka rero muri biriya bice by'abatuye yemeza ko ingabo z'u Burundi zikomeje kurasa ibisasu biremereye, nyamara igisirikare cya AFC M23 gikomeje kujya kwifata mu kirere kikabimira. Rubarika rero ni igice cyegereye kiba cyarusize kizwiho kugira ibiti by'urubingo n'inganzi. Umunyamakuru wacu uri muri abice aremeza ko rwose nyamuneka abaturage bamuhamarishe yuko impinduka zagaragaye, imbaraga za M23 nyuma yo kumira igisasu byaterwaga n'ingabo z'Abarundi. Ibintu byakaze byamaze kuba bifata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye. Ibintu byakaze rwose, ndabona ibintu bitameze neza muri rusange. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho, usibye kuba ibi bintu bikomeje kugenda biba, by'umwihariko munyemere mbabwire yuko mu mujyi wa Uvira naho ibintu bitifashe neza binamba, kuko amasasu menshi cyane akomeje kugenda yumvikana, akaba ari amasasu rero yamaze kuba ateza impagara. Bayidawe nta masasu yamaze kuba ateza impagarara mu bice by'umujyi wa Uvira, aho kugeza magingo aya bamwe bari kuvuga ati ni M23, abandi bakavuga ngo ni FARDC. Ntawe uramenya niba by'umwihariko hari uwaba wishe inyuma y'aya masasu ari kugenda aturikira hano muri ibi bice, gusa byamaze kuba biteza impagarara ku rwego ruri hejuru. Ni amasasu menshi cyane rero akomeje kugenda yumvikana by'umwihariko muri ibi bice bigiye bitandukanye. Ivumbi birumvikana ko ryamaze gutumuka mu bice bigiye bitandukanye. Ikibuga cy'imirwano abahungu rwose nyamuneka bamaze kuba bagicurikira kuri FARDC muri rusange, gusa imirwano yo nyamuneka ishobora kuza gukomeza guteza ibibazo bikomeye cyane muri rusange. Andi makuru rero by'umwihariko akomeje kugera atugeraho, namwe mu makuru nayo areba n'umutekano, politike na diplomasi, avuga ko nayo akomeye cyane, akomeje kugera aturuka mu bice byano mu misozi miremire y'Iminembwe. Ibintu byongeye gukara, Iminembwe ibintu byongeye guhindura isura, kuko ubu tuvugana by'umwihariko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyamaze kuba by'umwihariko kigira gutya
kiyahurira n'akaga gakomeye cyane. Ni igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC rero kirimo kiragenda rwose kiharasirwa bikomeye na M23, ikaba ari M23 idashaka kuba yamanika muri rusange amaboko kugira ngo ize kuba yakamburwa bimwe mu bice bigiye bitandukanye yamaze kugenda yigarurira.